Ne možete ući, niste na popisu. Kako ne to? Ne možete ući. Nisam na popisu. Kako nisam na popisu? Pogledajte, ja ću vam govoriti. Jeste vi? Šta nisu sjednice skupštine javne? Jesu javne? Evo, ja ću kao građanin. Znači, nećete me pustiti nikad. Recite bar ko je da brani, a da me pustite. Mene ništa ne pitajte, imate službu gore, pa izvolite A pitati. kako ću doći do gore? Ajde, hoćete me vi otpratiti, pa ću ja pitati službu gore. Hoćete? Nećete? A dobro. Nemam pomoć. Jeste vidjeli da je Ustavni sud je odredio sada zadnji put u svom rješenju da nisu nadležni ovi ovdje gore i za tumačenje zakona, da je nadležan zakonodavac. To je jasno napisano, a nije ovdje gore ni Pauk, ni Josip Podak, niti Dane Maretić nisu zakonodavci. Dakle, Ustavni sud je dao za pravo Stipi Petrini, a ne ovima zaštitarima. Ali ovo više ne ulazi u moj problem, ovo ulazi u vaš problem, u svih nas, svih 4,5 milijuna ljudi. Uglavnom, evo, ova gospođa neće da me pusti. Vi, gospođo, ostavite na miru, ja radim samo svoj posao. Imate službu, izvolite se obratiti. Ja sam zadnji put rekao da je oni u Srebrenici su samo radili svoj. I prestanite me više maltretirati. Vi mene maltretirate. Vi mene nećete pustiti na sjednicu Županijske skupštine. M sam vijećnik, M sam građanin. Evo, tako krenite leđa, ali ne morate uteći. No, i ne more uteći ako glavu zabije u pjesak. To vam ništa ne pomaže.